Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya gatatu ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Abakomando bagera kuri 300 b'igisirikare cy'u Burundi baraye bitaye kuri Songoye muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 baraye bivuganye abakomando barenga 300 b'igisirikare cy'u Burundi. Muri bano basirikare bapfuye harimo Koloneli MUTABAZI warurongoye imirwano mu gace kabereyemo urugamba rukomeye. Imirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Kavumu aho abakomando ba FARDC bari bagabye ibitero bari kumwe n'abakomando b'igisirikare cy'u Burundi. Bashakaga kwigarurira agace ka Kavumu ngo bagenzure ikibuga cy'indege, ariko inyeshyamba za M23 zabavuniye umuheto mu buryo bukomeye. Abakomando barenga 300 b'igisirikare cy'u Burundi bitabye Imana. Muri bano bapfuye harimo Koloneli MUTABAZI warurongoye imirwano. Abasirikare benshi ba Congo nabo baguye ku rubuga rw'imirwano. Abapfuye bararenga 200 nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Kugeza ubu ngubu agace ka Kavumu karimo kugenzurwa mu buryo bwuzuye n'inyeshyamba za M23. Amakuru atugeraho aravuga ko FARDC ndetse n'abarundi bashakaga kugenzura ikibuga cy'indege cya Kavumu kugira ngo bagikoreshe bakira intwaro zikomeye cyane zigomba kuva mu Burundi zerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Ku munsi w'ejo ku masaha y'umugoroba ibintu byari bikomeye cyane mu gace ka Kavumu. FARDC ifatikanije n'abarundi bavuye mu mujyi wa Bukavu bari mu modoka za gisirikare harimo abakomando bakomeye cyane b'igihugu cy'u Burundi. Bari bahawe misiyo yo kubohoza ikibuga cy'indege cya Kavumu maze indege z'intambara zikava mu Burundi zikagwa i Kavumu ndetse n'ibikoresho by'intambara bikava i Bujumbura byerekeza muri Congo. Amakuru yizewe avuga ko bano basirikare bari barongowe na Koloneli MUTABAZI w'igisirikare cy'u Burundi. Habaye imirwano ikomeye cyane mu micungararo y'agace ka Kavumu. Abarwanyi ba M23 barwanye urugamba rukomeye. Amakuru yizewe yemeza neza ko abakomando barenga 300 b'igisirikare cy'u Burundi bitabye Imana. Abasirikare ba Congo barenga 200 nabo bakaba baraguye ku rubuga rw'imirwano. Ibyo bari barimo kurwanira rero ntago babigezeho, bitaye kuri Songoye kuko agace ka Kavumu kugeza n'ubu turiko turavugana karimo kugenzurwa mu buryo bwuzuye n'intare za Sarambwe. Ku munsi w'ejo kandi abasirikare benshi b'u Burundi bongeye kwita kuri Songoye mu kiyaga cya Kivu. Amakuru twamenye nuko hari abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba Congo bafashe ubwato bw'intambara bakanyura mu kiyaga cya Kivu bagira ngo bajye kugota agace ka Nyabibwe noneho babone uko bamanuka berekeza mu gace ka Kavumu. Aba basirikare nabo umugambi wabo warabapfubanye. Ubwo bari bari mu kiyaga cya Kivu intare za Sarambwe zabarasheho urufaya rw'amabombe. Amakuru atugeraho aravuga ko abasirikare barenga 100 baguye mu kiyaga cya Kivu mbere gato yuko ubwato bwabo bukata ngo busubire mu mujyi wa Bukavu, ariko bwari bwangiritse mu buryo bukomeye. Amakuru avuga yuko mbere gato yuko bagira ku nkombe zo muri Kivu y'Amajyepfo berekeza i Bukavu, ubwato babuvuyemo bakabuta mu kiyaga cya Kivu kuko bwari butangiye kurohama. Amakuru rero avuga yuko abasirikare barenga 100 bapfuye ubwo M23 yabamishagaho urufaya rw'amabombe mu nkengero z'agace ka Nyabibwe.
Aba basirikare bari bigiriye inama yo gukoresha ubwato bwa gisirikare mu kiyaga cya Kivu maze bakajya mu gace ka Nyabibwe bakarwana urugamba rukomeye bakerekeza muri Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Kavumu. Byose byarabapfubanye rero kuko agace ka Nyabibwe kagenzurwa n'intare za Sarambwe. Amazi yo mu Kivu agenzurwa n'abarwanyi ba M23, ibintu byatumye abasirikare ba Congo bita kuri Songoye. Umunsi w'ejo wabaye umunsi mubi cyane ku gisirikare cya Congo ndetse no ku basirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi barishwe ndetse ibiziga byabo birimo kugaragara ku musozi. Amakuru atugeraho aravuga ko nta kiziga na kimwe abarundi babashije gutwara bakivana ku rubuga rw'imirwano mu gace ka Kavumu. Abasirikare bari bagiye ku rugamba n'abasirikare b'abakomando bari bitezwe ko bagomba kwigarurira agace ka Kavumu maze indege z'intambara zikava mu Burundi zikajya hariya ikavumu zitwaye ibikoresho bya gisirikare, ariko ibi byose byabataye kuwa amazi. Reka mbibutse ko indege z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zaguye ku kibuga cy'indege i Bujumbura zifite ibikoresho bikomeye cyane bya gisirikare, ndetse hari n'izindi ndege zari zaguye ku kibuga cy'indege i Bujumbura zitwaye ibikoresho bya gisirikare nazo zari zavuye muri Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo rero ikomeje kuzana indege z'indwanyi ndetse n'ibikoresho bikomeye cyane bya gisirikare i Bujumbura. Ibi bikoresho rero ngo bigomba kujya ku rubuga rw'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi niyo mpamvu abasirikare ba Congo ndetse n'abarundi ku munsi w'ejo barwanye umuhenerezo kugira ngo barebe ko indege za Afurika y'Epfo zagwa ku kibuga cy'indege i Bukavu hariya mu gace ka Kavumu, ariko byabataye kuwa amazi. Abarwanyi ba M23 babaye ibamba ndetse bavuga yuko byanga bikunda nta mwanzi agomba gushyira indege yiwe mu gace ka Kavumu. Nta ndege izagwa ikavumu ndetse nta nubwo umwanzi azakoresha kiriya kibuga cy'indege. Ibi ni ibitangazwa n'intare za Sarambwe. Amakuru yizewe atugeraho yemeza neza ko mu basirikare b'u Burundi baguye ku rugamba harimo Koloneli Mutabazi wari urongoye abakomando b'igisirikare cy'u Burundi. Koloneli Mutabazi arazwi cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Koloneli Mutabazi yavuzwe mu mabi akomeye cyane yabaye mu mwaka w'2015. Koloneli Mutabazi yaravuzwe mu bwicanyi bukomeye cyane bwibasiye abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwari burongowe n'umuhisi Petero Nkurunziza. Koloneli Mutabazi yaranyuruje abantu benshi. Koloneli Mutabazi yataye abantu benshi mu ibohero, abandi benshi baborejwe akagufa. Koloneli Mutabazi arazwi cyane mu madosiye yo kwica abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Koloneli Mutabazi kandi arazwi cyane mu madosiye menshi cyane y'ubusuma mu gihugu cy'u Burundi. Uyu ni umugabo wagiye avugwa mu byaha byinshi cyane by'umugambwe wa CNDD-FDD. Ubungubu rero amakuru arimo kutugeraho aremeza neza ko Koloneli Mutabazi abarwanyi ba M23 bamwiciye mu gace ka Kavumu. Ni inkuru mbi cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru angeraho aremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kumenyeshwa iby'aya makuru. Amakuru yamaze kugera mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza urupfu rwa Koloneli Mutabazi. Imiborogo n'amarira ni byose mu miryango y'abafite abana babo bakomeje kugwa mu buseruko bwa Congo. Ubutegetsi bwa General Ndayishimiye bukomeje kohereza abana b'u Burundi ngo bajye kwita kuri Songoye muri Congo. Dore ngubu mu ijoro ryakeye amakuru yamenyekanye nuko abasirikare barenga 5,000 b'igisirikare cy'u Burundi baraye bagiye mu gace ka Uvira ngo bajye gucungera imbibe z'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ngo hari amakuru yizewe yemeza ko inyeshyamba za Red Tabara zirimo kwisuganya kugira ngo zigabe ibitero bikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Kubera iyo mpamvu rero abasirikare barenga 5,000 baraye barungitswe muri Congo hariya mu gace ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Basanzeyo abandi basirikare barenga 10,000. Ibintu rero birakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Abana b'u Burundi bakomeje gupfira muri Congo. Imiryango yabo yabujijwe gukora ikiriyo ndetse nta nubwo bemerewe kunamira abana babo.
ibiziga bikeya byabashije gushikanwa mu gihugu cy'u Burundi byarashyinguwe ku itongo ry'abapfuye hariya ku Mpanda muri Bubanza. Nta musivile n'umwe yigeze arekurirwa kujya guhamba uwo mu muryango wiwe. Byose byakozwe mu kinyagero gikomeye cyane. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bavuze ko abanyagihugu batagomba kumenyeshwa ibiriko birabera ku rugamba. Birashoboka ko intambara ikomeye cyane igiye kuba mu karere k'ibiyaga binini. Ibimenyetso byose birimo kwerekana ko ibintu birimo kuyangara mu karere k'ibiyaga binini. Muri aka gatondo k'igenekerezo rya gatatu ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, indege z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zaguye ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Hari indege zigera kuri 4 zavuye muri Afurika y'Epfo zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'amasoko yacu ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye aremeza ko ari indege ebyiri za gisirikare z'indwanyi ndetse n'izindi ndege ebyiri zari zitwaye ibikoresho bikomeye cyane bya gisirikare. Ndasubiramwo, mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya gatatu indege z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ni indege zigera kuri 4. Indege ebyiri ni indege z'indwanyi, izindi ndege ebyiri nazo zari zitwaye ibikoresho bikomeye cyane bya gisirikare. Amakuru arimo kongeraho muri aka kanya avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko u Burundi burimo gutegura intambara ikomeye cyane mu karere k'ibiyaga binini. Igisirikare cya Afurika y'Epfo nacyo kirimo kuzana ibitwaro bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bizakoreshwe mu buseruko bwa Congo. Hari amakuru yizewe yemeza ko abasirikare benshi ba Afurika y'Epfo bagiye kongera kujya mu buseruko bwa Congo, ndetse Perezida Cyril Ramaphosa n'igisirikare cya Afurika y'Epfo bakaba barafashe ingingo yo kongera abasirikare ba Afurika y'Epfo bari mu buseruko bwa Congo kugira ngo bahangane n'inyeshyamba za M23. Amakuru rero aravuga ko nyuma y'ako abarwanyi ba General Makenga bigaruriye ikibuga cy'indege cya Goma ndetse bakaba barimo no kugenzura agace ka Kavumu karimo ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ubungubu ibikoresho bya gisirikare birimo kuva muri Afurika y'Epfo birimo kugwa mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Ibi bikoresho ngo bishobora kuva i Bujumbura byerekeza mu gace ka Sud Kivu, mu gace ka Uvira, aho bizakoreshwa n'abasirikare b'u Burundi, abasirikare ba Afurika y'Epfo ndetse n'abasirikare ba Congo. Amakuru yose arimo kongeraho aremeza ko ibintu bigiye kudogera mu karere k'ubuseruko bwa Congo. Abasirikare ba Afurika y'Epfo bagiye kwiyongera muri kariya gace. SADC yamaze gufata ingingo ikomeye cyane kwigiye kurwana n'abarwanyi ba M23. Ubu rero igihugu cy'u Burundi nicyo kirimo gukoreshwa mu buryo bukomeye. Ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura kirimo kwakira indege z'indwanyi. Indege zavuye muri Afurika y'Epfo ngo ni indege zihambaye cyane z'urugamba. Ni indege ngo byitezwe koko zizagamburuza abarwanyi ba M23. Imizigo iremereye cyane yavuye muri Afurika y'Epfo irimo intwaro zikomeye ndetse ngo harimo n'amasasu menshi cyane azifashishwa ku rugamba bagiye kurwana mu buseruko bwa Congo. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, General Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ndetse na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bamaze kwanzura ko nta kindi kigomba gukorwa usibye intambara mu buseruko bwa Congo. Amakuru yizewe yemeza ko bano bategetsi batatu bamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane wemeza ko intambara igomba gukomeza mu buseruko bwa Congo kandi ko bagomba kwirukana M23 mu duce yigaruriye. Cyril Ramaphosa, Perezida Tshisekedi ndetse na General Neva bahuriye ku ngengabitekerezo imwe yo kwanga abantu bo mu bwoko bw'abatutsi ndetse bavuga yuko abatutsi aribo barimo kwigarurira ubuseruko bwa Congo. Mu minsi ishize igihugu cya Afurika y'Epfo cyifatiye ku gahanga igihugu cy'u Rwanda
igihugu cya Afurika y'Epfo cyavuze ko abasirikare b'u Rwanda aribo binjiye mu mujyi wa Goma bakawigarurira. Ibingibi rero ni imvugo y'ubutegetsi bwa Congo ariko irimo gukoreshwa n'abategetsi b'u Burundi ndetse n'abategetsi ba Afurika y'Epfo. Cyril Ramaphosa yatutse igisirikare cy'u Rwanda avuga ko ari umutwe witwaje ibirwanisho. Habaye ukutumvikana gukomeye hagati y'ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo rero ikomeje gufasha abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Afurika y'Epfo ivuga ko abasirikare b'u Rwanda aribo binjiye muri Congo ndetse ngo bakigarurira umujyi wa Goma. Afurika y'Epfo yavuze ko izakora ibishoboka byose igafasha ubutegetsi bwa Tshisekedi maze ngo bakirukana M23 mu mujyi wa Goma. Amakuru atugira ko kandi avuga ko bano bategetsi batatu bose bahuriye ku ngengabitekerezo y'amoko, aho ubutegetsi bwa Congo, ubutegetsi bw'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo bafite ingengabitekerezo yemeza neza ko ngo abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bashaka kwigarurira ubuseruko bwa Congo maze ngo bagashinga icyo bita Empire Himatutsi. Izi ntambara zirimo kubera mu buseruko bwa Congo, aba bategetsi batatu bavuga ko ari intambara z'amoko. Bavuga yuko ari intambara z'abanirotike ndetse n'intambara z'ababantu. Muri iyi minsi rero ngo ababantu bagomba gukora ibishoboka byose bakanga ko abanirotike bigarurira ubuseruko bwa Congo. Tshisekedi, General Neva ndetse na Perezida Ramaphosa bavuga yuko ari abantu bo mu bwoko bw'ababantu. Bakavuga rero ko bazakora ibishoboka byose kugira ngo barwanye abanirotike bareke kwigarurira ubuseruko bwa Congo nk'uko babibagiriza. Iyi ni ingengabitekerezo y'amoko, ni ingengabitekerezo ishingiyeho izi ntambara zose barimo kurwana mu buseruko bwa Congo. General Neva we aravuga yuko ibintu bizakomera cyane ndetse ko intambara izakwirakwira mu karere k'ibiyaga binini. Uyu munsi mu masaha ya gatondo ku isaha y'isa moya n'iminota 37 nibwo indege z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ibingibi rero birerekana ko ibintu bikomeye cyane ndetse ko Cyril Ramaphosa umujinya wamwishe. Cyril Ramaphosa aravuga ko byanga bikunda agomba kurwana intambara ikomeye mu buseruko bwa Congo. Cyril Ramaphosa aravuga yuko agomba kurwanya M23. Cyril Ramaphosa mu minsi ishize yagirije igihugu cy'u Rwanda ko cyarashe ku basirikare ba Afurika y'Epfo. Nyamara ubwo yaganiraga na Perezida Kagame w'igihugu cy'u Rwanda ngo yamwemereye ko abasirikare ba Afurika y'Epfo batigeze bicwa na M23 ahubwo ko ngo bishwe n'igisirikare cya FARDC. Bimenyesha amakuru byo muri Afurika y'Epfo byatangiye kwandika inkuru zivuga yuko ngo abasirikare b'u Rwanda barashe ku basirikare ba Afurika y'Epfo ndetse ngo abasirikare b'u Rwanda nibo bishe abasirikare ba Afurika y'Epfo bari bacungereye ikibuga cy'indege mu mujyi wa Goma. Nyamara mu kiganiro Ramaphosa yagiranye na Perezida Kagame w'u Rwanda yamwemereye ko nta musirikare wa Afurika y'Epfo wigeze araswa n'abarwanyi ba M23 baregwa gufashwa n'igihugu cy'u Rwanda, ahubwo ngo ababishe n'abasirikare ba FARDC nk'uko Ramaphosa yabyibwiriye Perezida Kagame. Amakuru atugeraho rero aravuga ko igihugu cya Afurika y'Epfo gifite umujinya mwinshi cyane kubera abasirikare bacyo baguye muri Congo abandi bakaba barafashwe matekwa. Amakuru dufite nuko abasirikare ba SADC bava muri Afurika y'Epfo barenga 100 baba baraguye ku rubuga rw'imirwano ariko bikanyegezwa. Amakuru atugeraho avuga ko rwose abasirikare barenga 100 ba Afurika y'Epfo baguye mu buseruko bwa Congo mu mirwano ikomeye cyane yabashyamiranyije n'abarwanyi ba M23. Benshi baguye mu gace ka Mubambiro ubwo bari barimo kwitambika M23 bayibuza kwerekeza mu mujyi wa Goma. Abandi benshi nabo baguye ku kibuga cy'indege ubwo bari barimo kurwana banga ko M23 yakwigarurira ikibuga cy'indege. Uru rupfu rero rw'abasirikare ba Afurika y'Epfo ngo rurimo gukorogoshora mu buryo bukomeye cyane Perezida Ramaphosa akavuga ko byanga bikunda agomba kurwana kandi agatsinda intambara mu buseruko bwa Congo.
Afurika y'Epfo iravuga ko izihorera kuri M23. Niyo mpamvu rero Afurika y'Epfo irimo kohereza indege z'intambara ndetse n'ibitwaro bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bijye mu buseruko bwa Congo urugamba rwambikane. Abihweza ivya politike baravuga ko mu karere k'ibiyaga binini ibintu bishobora kuba bibi cyane. Abategetsi barimo Generali Ndayishimiye bamaze iminsi batangaza ko hagiye kuba intambara ikomeye cyane. Burundi buvuga ko u Rwanda rurimo gufasha abantu bashaka gutera igihugu cy'u Burundi. Congo nayo ivuga ko yatewe n'igihugu cy'u Rwanda. Aba bategetsi b'u Burundi na Congo bamaze iminsi batangaza ko bashobora gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda nacyo cyatangaje ko gifite amakuru yizewe yemeza ko intambara zirimo kubera mu buseruko bwa Congo zitagamije gutsinda M23 gusa, ahubwo ko ngo zigamije no gutera igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda rero kikavuga ko cyashyizeho ingamba z'ubwirinzi kandi ko zidateze kuvaho igihe cyose umutekano w'u Rwanda ukibangamiwe muri ubu buryo bukomeye. Igihugu cya Afurika y'Epfo nacyo cyatangiye kwijandika muri izi ntambara, ndetse igihugu cya Afurika y'Epfo ngo gishobora gushyigikira abavuga ko bashaka gutera igihugu cy'u Rwanda. Cyril Ramaphosa yashyize ibikangisho ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse amakuru yatangajwe na Perezida Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yemeza ko Afurika y'Epfo iri mu mugambi wo gufasha abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Muri iyi minsi ibimenyesha makuru byo muri Afurika y'Epfo birimo guha ijambo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Mwarabibonye ibimenyesha makuru byo muri Afurika y'Epfo byahaye ijambo Generali Kayumba Nyamwasa. Nako ntabwo akiri generali kuko amapeta yiwe inkiko zo mu Rwanda zarayamunyaze. Uyu mugabo Kayumba Nyamwasa rero yatangaje amagambo akomeye cyane, ndetse igihugu cya Afurika y'Epfo bikagaragara yuko kirimo gushaka gukora ibishoboka byose ngo gihungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda kinyuze mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Hari amakuru avuga yuko Generali Kayumba Nyamwasa igihugu cya Afurika y'Epfo cyaba kigiye kumufasha, ndetse bagafasha inyeshyamba ziri muri Congo ngo zigamije gutera igihugu cy'u Rwanda. Uko bigaragara rero ibintu birimo kurushaho kuba bibi cyane muri kano karere. Icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera. Icyuka cyo kurebana y'ingwe hagati y'u Rwanda n'u Burundi ndetse na Congo nacyo gikomeje kwiyongera. Abihweza ivya politike bakavuga ko igihugu cya Afurika y'Epfo kirimo gushyira ibintu ku rundi rwego, aho kirimo kuzana ibitwaro biremereye cyane, ndetse n'indege z'intambara zikaba zirimo kwisuka mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru atugeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko mu ijoro ryakeye abasirikare b'u Burundi bagera ku 5,000 baraje bajabutse urubibe bakajya muri Congo, aho ngo bagiye gucunga umupaka wa Congo n'igihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko inyeshyamba zaturuka muri Congo maze ngo zikagaba ibitero bigamije guhungabanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Uko byagenda kose rero ntabwo ibintu byoroshye. Icyuka cy'intambara cyo kirimo kugaragara mu karere k'ibiyaga binini, kandi abategetsi bakomeye barimo kugaragaza yuko intambara yonyine ariyo igiye gukemura ibibazo muri kano karere. Burundi, Congo ndetse na Afurika y'Epfo bamaramaje baravuga ko bagiye gukora intambara karundura muri kariya karere k'ubuseruko bwa Congo, kandi ngo byanga bikunda M23 n'abayifasha ntabwo bizabagwa neza. Ubutegetsi bwa Congo ndetse n'ababushyigikiye bemeza badashidikanya ko ngo igihugu cy'u Rwanda aricyo gifasha abarwanyi ba M23. Ni ibirego u Rwanda rwateye utwatsi, ndetse rukavuga yuko u Rwanda ruhangayikishijwe n'umutekano warwo, aho igisirikare cya Congo kirimo gufasha FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Igisirikare cy'u Burundi cyarungitse abasirikare barenga 5,000 ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru yizewe yageze kuri iyakure official aremeza neza ko ku masaha y'umugoroba ku igenekerezo rya kabiri aribwo abasirikare b'u Burundi bageze mu bice bya teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo.
Abasirikare b'u Burundi barenga 5,000 bageze muri Kivu y'Amajyepfo gucungera umupaka w'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni nyuma y'amakuru akomeye cyane avuga yuko hari abarwanyi bashaka guturuka mu gace ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo maze bakagaba ibitero bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi bagamije kuvanaho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ubwoba ni bwose mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye burimo kwikanga igiti n'ibuye, buravuga yuko hari umugambi ukomeye cyane w'abantu bashaka gutembagaza intwaro ya CNDD-FDD bavuye muri Kivu y'Amajyepfo. Muri iyi minsi General Evariste Ndayishimiye yavuze yuko igihugu cy'u Rwanda kirimo gushaka gukora ibintu bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse yavuze yuko azi neza ko u Rwanda rushaka gufasha inyeshyamba maze ngo zigatembagaza ubutegetsi bw'u Burundi. Amakuru yizewe yageze kuri iyakure official. Amakuru tuvana mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko ku mugoroba w'igenekerezo rya 2 ukwezi kwa mbere abasirikare barenga 5,000 b'igisirikare cy'u Burundi bageze mu gace ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni ku bwumvikane bw'igihugu cya Congo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Abasirikare benshi b'u Burundi bamaze kugera muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'abavuye muri Kivu y'Amajyaruguru yose bagiye muri Kivu y'Amajyepfo, usibye abasirikare bake cyane basubiye mu Burundi. Amakuru atugeraho rero aravuga ko abasirikare barenga 15,000 b'u Burundi barimo kugaragara mu gace ka Uvira, aho ngo barimo gucungera umutekano ku mbibe za Congo n'igihugu cy'u Burundi. Aba basirikare bafite ibitwaro bikomeye. Aba basirikare baryamiye amajanja ndetse ngo biteguye guhangana n'umuntu uwo ari we wese washaka guteza agasomborotso ku mutekano w'igihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko ubutegetsi bwa Gitega bufite ubwoba bwinshi. General Evariste Ndayishimiye ngo afite ubwoba ko abantu bashobora guturuka muri Congo maze bagatembagaza intwaro yiwe. Hari amakuru avuga yuko abasirikare ba Tabara baryamiye amajanja muri Congo kandi ko nabo bashaka kwinjira mu gihugu cy'u Burundi bakaba batembagaza intwaro ya CNDD-FDD. Inyeshyamba za Tabara zimaze iminsi zironka imyimenyerezo ikomeye cyane muri Congo, ndetse izi nyeshyamba zisigaye zifite ibirwanisho bikomeye cyane nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi abitangaza. Amakuru atugeraho rero aravuga yuko ubutegetsi bwa Gitega bwahisemo kurungika abasirikare benshi muri Congo hariya muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo batangire izi nyeshyamba za Tabara. Amakuru atugeraho kandi aravuga yuko bano basirikare bagiye muri Congo bafite gahunda yo kurwana na Tabara bakayigabaho ibitero bikomeye cyane hariya muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya teritwari ya Fizi. Hari amakuru avuga yuko abakomando b'igisirikare cy'u Burundi ubungubu bagiye gutangiza ibitero bikomeye byo guhiga bukware zino nyeshyamba za Tabara. Ubutegetsi bwa Gitega buravuga yuko bubangamiwe cyane ndetse bukemeza ko bufite amakuru yizewe ko hari inyeshyamba zikomeye zizava muri Congo maze zikagaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Burundi buhana umupaka na Congo ndetse kuva hariya mu gace ka Uvira werekeza i Bujumbura ni ahantu hafi cyane rwose. Amakuru atugeraho rero aravuga yuko abarwanyi ba Tabara nabo baryamiye amajanja kandi ko biteguye guhangana n'ubutegetsi bwa Gitega. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 batangiye gusatira umujyi wa Bukavu, ibintu byatangiye kuba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bw'u Burundi bwatangiye kwikanga buvuga yuko M23 niramuka igeze muri Kivu y'Amajyepfo nta kabuza izafasha abarwanyi ba Tabara maze ngo bakavanaho ubutegetsi bwa Gitega. Kuva i Bukavu werekeza i Burundi ni ahantu hafi cyane, ni ukumanuka ukagera muri Uvira, ubundi haba hasigaye ibirometero bike cyane ugahita unyura mu Gatumba ukagera i Bujumbura. Amakuru atugeraho rero aravuga ko General Evariste Ndayishimiye abibona neza ko intwaro yiwe igeramiwe, ngo nta kabuza yarwanyije M23 mu buseruko bwa Congo.
Aba barwanyi rero ngo nibaramuka bageze ku mupaka w'u Burundi ngo ntago bazamugwa amahoro, nta kabuza rero ngo bazafasha Red Tabara kandi ngo bazakora ibishoboka byose bavaneho ubutegetsi bwa Gitega bwagaragaje ko bushyigikiye ingengabitekerezo z'amoko ndetse n'urwango ku bwoko bw'abatutsi. Ubutegetsi bwa Gitega rero bwabuze ayo bucira n'ayo bumira, buriko burakora ibishoboka byose ngo butangirire hafi. Abasirikare ibihumbi n'ibihumbi barimo kugaragara ku mupaka w'u Burundi na Congo, baravuga ko bagiye kurwana umuhenerezo ndetse ko nta nyeshyamba izigera yinjira mu Burundi iturutse mu gace ka Uvira. Muri iyi minsi hari ubwoba bwinshi cyane bw'intambara mu gihugu cy'u Burundi. General Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yarateguje ku mugaragaro abanyagihugu b'u Burundi, yababwiye ko hagiye kuba intambara ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. General Neva yavuze yuko igihugu cy'u Rwanda ngo kirimo gutegura imigambi y'intambara mu gihugu cy'u Burundi. Imbere y'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo i Bujumbura, General Ndayishimiye yavuze yuko igihugu cy'u Rwanda ngo cyashoje intambara muri Congo, ndetse avuga ko afite amakuru yizewe ko muri Congo nibirangira nta kabuza bazashoza intambara ku gihugu cy'u Burundi. Yateguje abarundi rero kuryamira amajanja kandi bakitegura intambara ikomeye. Mu gisirikare ko ibintu byahinduye isura, abasirikare baryamiye amajanja irya nino ku mipaka y'u Rwanda n'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi kandi bafite ibitwaro bikomeye barimo kuryamira amajanja irya nino muri za Kirundo, muri za Kayanza, muri za Cibitoke ndetse no mu bindi bice byose igihugu cy'u Burundi gihana imbibe n'igihugu cy'u Rwanda. Mu gisirikare babwiwe ko intambara ikomeye cyane igiye kuba mu Burundi. Mu gisirikare barategujwe ubungubu baryamiye amajanja, igisirikare kiri kuri standby class 1, no kuvuga ko umunota ku wundi urwamo rw'amasase rushobora kumvikana mu Burundi. Abasirikare rero bategujwe ko umunota ku wundi bashobora gutangiza intambara ikomeye cyane ndetse ko ibintu bishobora kudogera mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu ntabwo byoroheye ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ndetse hari n'amakuru yemeza yuko General Neva arimo kwikanga kudeta y'abasirikare bamaze kurambirwa intwaro yiwe. Muri iki gihe igihugu cy'u Burundi kiri mu bibazo byinshi cyane by'ubukungu, abaturage bakaba babayeho nabi cyane, igitoro cyarabuze mu Burundi, inzara irimo kwica abaturage. General Neva afite ubwoba ko abasirikare bashobora gutembagaza intwaro yiwe. Muri iki gihe kandi abana b'u Burundi bakomeje gupfira muri Congo. Ni ibintu byashavuje cyane abarongoye igisirikare. Hari ubwoba rero ko intwaro ya CNDD-FDD yatembagazwa n'abasirikare bamaze kurambirwa inyifato ya General Neva. Muri iyi minsi General Neva ariko arahinduranya abacungera umutekano wiwe. General Neva arahindagura mu buryo bukomeye abamugenda inyuma, ndetse nta muntu n'umwe arimo kwizera muri iyi minsi. Hari amakuru avuga ko akagwi k'abajenerali barongoye igihugu cy'u Burundi kaba kamaze kurambirwa inyifato ya General Neva, ndetse ngo bashobora kumukorera kudeta umunota ku wundi. Ibintu ntabwo byoroshye rero mu ntwaro ya CNDD-FDD, harimo kwikeka gukomeye cyane, ndetse ibihangange muri CNDD-FDD birakekwa ko byaba bishyigikiye umugambi wo kuvanaho General Ndayishimiye. Icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera mu karere k'ibiyaga binini. Ubutegetsi bwa Congo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi baravuga yuko barimo gutegura intambara ikomeye cyane bagiye gushoza ku gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Burundi abasirikare baryamiye amajanja, ubutegetsi bwa Gitega bwamaze kubateguza ko umwanzi wabo ari u Rwanda, ndetse ko u Rwanda rushaka gushoza intambara ku gihugu cy'u Burundi. Ubungubu irya nino ku mbibe z'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda, abasirikare benshi b'u Burundi kandi bafite intwaro zikomeye baryamiye amajanja, baravuga yuko umunota ku wundi bashobora gutana mu mitwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nayo iravuga yuko irimo gutegura ibitero simusiga byo kwibasira igisirikare cy'u Rwanda, bavuga yuko aricyo cyagiye kwigarurira umujyi wa Goma, ndetse ubutegetsi bwa Congo bukavuga yuko intwaro zakoreshejwe mu kwigarurira umujyi wa Goma ngo ari intwaro zihambaye cyane z'igisirikare cy'u Rwanda.
Ministre w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Congo Madame Therese Kayikwamba wa Guinea yavuze yuko intwaro zikomeye cyane arizo u Rwanda rurimo gukoresha, ndetse ngo bafite intwaro zihambaye cyane ku buryo Congo ngo yahahamutse ubwo M23 yigaruriraga umujyi wa Goma. Madame Therese Kayikwamba wa Guinea rero akavuga yuko nta kabuza u Rwanda rwafashije M23 kwigarurira uyu mujyi wa Goma, ndetse ko ngo abakomando b'igisirikare cy'u Rwanda aribo binjiye muri uyu mujyi wa Goma bakawigarurira. Mu gihe rero icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera mu karere k'ibiyaga binini, Perezida w'u Burundi nawe ejo bundi mwaramwumvise aho yavuze yuko u Rwanda ngo rushaka gushoza intambara mu gihugu cy'u Burundi. General Ndayishimiye yavuze ko afite amakuru yuko abasirikare b'u Rwanda bazagera no mu Burundi, ndetse ngo bakaba batembagaza intwaro yiwe. General Neva imbere y'abadiplomate yavuze yuko u Rwanda rurimo gutoza abanzi b'u Burundi kandi ko umunsi umwe bazagera mu Burundi. Yavuze ko barimo gutegura ikintu cyiza ku butegetsi bw'u Burundi. Yavuze yuko abarundi batazabyemera, ndetse yemeza ko intambara izaba mbi cyane ndetse igakwira akarere kose. Mu gihe rero Generali Ndayishimiye ndetse na Kisekedi bakomeje kuvuga ko bazashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda nacyo cyemeje aya makuru. Mu itangazo ryasohowe kuri rigenekerezo rya kabiri, ubutegetsi bw'u Rwanda bwemeje neza nta gushidikanya ko hari amakuru yizewe yemeza ko ubutegetsi bwa Congo burimo gutegura intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Amakuru yatangajwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda aravuga yuko u Rwanda rwashyizeho ingamba zikomeye cyane z'ubwirinzi kandi ko zidateze kuvaho. Muri iri tangazo rya guverinoma y'u Rwanda baravuga yuko amakuru yose babonye yemeza ko imirwano irimo kubera muri Congo itagamije guhangana na M23 gusa, ahubwo igisirikare cya Congo, SADC ndetse n'abafatanyabikorwa babo ngo bagombaga no kugaba ibitero bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Umugambi wa FARDC ndetse na SADC ngo ni ugutsinda M23 ndetse bagakomereza intambara yabo mu gihugu cy'u Rwanda. Mwarabyumvise ndetse twarabibabwiye kuri Iyakure TV, ubwo abasirikare ba SADC bazaga muri Congo bavuze ko bagiye guhangana na M23 ndetse bamara kuyitsinda bakazamenyeshwa uwundi mwanzi bagomba kurwanya. Uwundi mwanzi rero bagomba kurwanya bavugaga nta wundi ni igihugu cy'u Rwanda ngo bagomba gushoza ko intambara, maze bakanezeza Kisekedi wabasabye yuko byanga bikunda bagomba kumufasha maze ngo bagatera igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rero rwavuze ko aya makuru ruyazi ndetse rwabonye ibimenyetso simusiga byerekana ko FDLR na FARDC muri iyi minsi ngo bari bagiye gutangiza ibitero bikomeye bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru atugeraho rero aravuga yuko abasirikare ba Congo ubungubu nabo ngo aho bari rwose barimo gutegura ibikorwa bikomeye bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Kisekedi yarabyeruye ku mugaragaro avuga yuko agomba gutera igihugu cy'u Rwanda byanga bikunda. Umuvugizi wa guverinoma ya Congo Bwana Patrick Muyaya we ntabwo abihisha rwose, avuga yuko ubutegetsi bwa Congo burimo gutegura intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ibintu rero ntabwo byoroshye mu karere k'ibiyaga binini. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo irakubita agatoki ku kandi ikavuga ko igiye gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda narwo rukavuga ko amakuru rwayamenye ndetse rukemeza ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi zigamije guhangana n'ibitero ibyo ari byo byose byaturuka ku butaka bwa Congo bishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mu Burundi naho ibintu byongeye kuba bibi cyane. General Neva yamaze guteguza abaturage b'u Burundi, yababwiye ko intambara ikomeye cyane igiye kuba mu Burundi ndetse abasirikare bamaze guteguzwa ko intambara ikomeye cyane irimo gusatira igihugu cy'u Burundi. Irya nino ku mbibe z'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda ndabamenyesha ko abasirikare b'u Burundi baryamiye amajanja. Intwaro zikomeye cyane zamaze gushyirwa ku mipaka y'u Burundi n'u Rwanda. Abasirikare benshi b'u Burundi barimo kugaragara mu bice bya Kirundo, muri za Kayanza, muri za Cibitoke ndetse no mu tundi duce twose u Burundi buhuriyeho n'igihugu cy'u Rwanda.
Amakuru arimo kongeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko ku mugoroba w'igenekerezo rya mbere haraye habaye inama ikomeye cyane y'abajenerali. Iyi nama yari irongowe na General Evariste Ndayishimiye. Imyanzuro yayivuyemo nuko abasirikare b'u Burundi bagomba kuryamira amajanja kandi bakitegura kurwana intambara ikomeye. Igisirikare cy'u Burundi cyabwiwe ko kigomba kuryamira amajanja kandi kikarikanura. Babaye standby class 1. Nukuvuga ko abasirikare baryamiye amajanja umunota ku wundi bakwinjira mu ntambara ikomeye cyane. Igisirikare cy'u Burundi cyashyizwe kuri standby class 1. Nukuvuga ko baryamiye amajanja ku buryo bukomeye, ku buryo umunota ku wundi umugaba mukuru w'ingabo ashobora gutanga amabwiriza yo gutangiza urugamba. Ubutegetsi bwa Congo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi bamaze iminsi bakubita agatoki ku kandi bakavuga ko bazashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Hari ibikoresho bya gisirikare byavuye muri Congo bigera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari indege z'intambara zavuye muri Congo zigera mu Burundi. Abasirikare ba Congo ndetse n'interahamwe za FDLR nabo bakomeje kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, aho bivugwa ko barimo gukoresha ishyamba ry'ikibira, aho ngo bazagaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda baturutse mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru rero yose arimo kutugeraho arimo kuva mu Burundi, mu Rwanda ndetse no muri Congo arerekana ko ibintu birimo kuba bibi cyane mu karere k'ibiyaga binini. Hari icyuka cy'intambara. Buri gihugu kiravuga yuko umutekano wacyo ubangamiwe mu buryo bukomeye. Ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Burundi bo rwose bakerura ku mugaragaro bakavuga yuko bagiye gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwatangaje kenshi ko umutekano warwo ari cyo kintu cy'ingenzi, ndetse u Rwanda rwatanze gasopo ko umuntu wese uzagerageza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bitazamugwa neza. U Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi, ndetse ngo izi ngamba zigomba kugumaho igihe cyose hakiri ibikangisho by'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Mu gihe rero igihugu cya Congo kivuga ko kizashoza intambara ku Rwanda, igihugu cya Afurika y'Epfo nacyo cyinjiye muri uyu mugambi w'ubutegetsi bwa Congo ugamije gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Amakuru dufite aremeza ko ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo burimo gushyigikira Tshisekedi kugira ngo bashoze intambara ku gihugu cy'u Rwanda.